Viva la fe, viva la esperanza, viva l'amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva l'amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva l'amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva ley. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva ley. Avivamiento, avivamiento, avivamiento de fuego de poder, de fuego de poder, de fuego de poder, de fuego de poder, de fuego de poder. Avivamiento, avivamiento, avivamiento. Aleluya. Alabanza a Dios. Adora, Señor, de noche, aleluya. Señor, un avivamiento, Dios. Un avivamiento nos está pidiendo, Jehová. Alabanza al Señor. Grande vos, Señor, y maravilloso. Vos precioso, Dios mío. Damos nombre de gloria. Danti, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Oh, adora, Señor, de noche, aleluya. Alaben a Dios en esta noche. Adora su nombre de noche. Adoren su nombre en esta noche. Oh, nos adoramos, Señor, vos estás grande. Vos estás maravilloso, Dios. Vos estás precioso, Jehová. Oh, tipo nos timester, tipo nos depender, oh Dios. Del nombre de Jesús, data. Danke, oh Dios, por tu presencia, Señor. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mi hermana. Que Dios bendiga a mis hermanos. Bom venir a casa de Dios esta noche. Bienvenido a la casa de Dios en esta noche. Nós sabemos palabra de Mateo capítulo 28. Abramos nuestra palabra en Mateo capítulo 28. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Dios está bueno y Dios está maravilloso. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y a noche este papel tocando de evangelismo. Y esta noche vamos a hablar tocante al evangelismo. Para el rumano habla creol, ahora traducir para pues tú eres un ministerio de traducción. Para los y se va a mandar aire para nang 13 aparato para alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Es un ministerio de traducción a creol. Es bueno, Axel, ayúdame de parte ahí. Gloria a Jesús. Amén. Mateo 28. Mateo 28. Versículo 18. Versículo 18. Mi hermano tiene. Esta vista siendo aquí de nombre de Tata, de Yu y su Santo Espíritu. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Palabra trabalho está em nome de Tata e do Santo Espírito. Ito bisa assim aqui. Jesus sa halaser que ia papia kunang, bisando, toda autoridade a ordem do nanami, den cielo e ribatera. Pesei bai e hasiture nacionan discípulo dimi, batizanan den nome de Tata, de Yu e de Espírito Santo, e sinhanan pa cumprir tudo lo que me ha ordenado boso, e mira, me tacuboso pa sempre ten a fim de mundo. Amém. La rosma ora per Dios su guianza a noche. Padre celestial, Dios de gloria, nos alaba, nos glorificamos el nombre santo, Dios mío, hasta nos aquí den tata reunir
conforme vos palabra, Señor, del nombre de Jesús. Oh, Tata, implorando, Señor, por misericordia, Señor, clamando en el nombre, Dios mío, nos está aquí, Tata, para recibir, digo, Jehová, vos papia que nos pida, Dios, ahora más que nunca, nos mester, digo, ahora más que nunca, nos mestemos visitarnos, ahora más que nunca, Tata, nos mester, digo, llenura, digo, poder, oh Jehová, Tata, para nos poder, digo, obra, para nos poder, iglesia, que en busca, sin mancha, sin arruga, sin machicar, Dios mío, sin cosas semejantes, una iglesia que está brillando de luz, Jehová, una iglesia que está ganando alma para Tata, Señor, péganos la candela, Dios mío, Tata, nos que quema, que fuego celestial, oh Dios, Tata, del nombre de Jesús, nos ha, que costa un peor de vivir el mundo aquí, Tata, pero también va a permitir que lo va a sacudir el mundo un día más como poder, hasta nos aquí, esperando, digo Dios, esperando unción, esperando gracia, esperando poder, oh Dios, del nombre de Jesús, Tata. Glorificamos esta noche, papia que nos vida. El tema aquí está cerca de mi corazón, Dios. En nombre de Jesús, me está pidiendo mi abundancia, Señor. Amén. Mi hermano Pocinta. Mis hermanos se pueden sentar. Pero siga alabando al Señor. Siga alabando a tu Dios. Evangelismo es tarea primordial de iglesia. Evangelismo, la tarea primordial de la iglesia. El motivo que la iglesia de Dios está aquí en la tierra. El motivo por el cual la iglesia de Dios está aquí en la tierra pasó nos tiene una tarea de ejercer. Es porque tenemos una tarea de ejercer. Esa aquí está salvación de humanidad. Y esta es la salvación de la humanidad. Gloria al Señor. Dios Jesús ha dado ese mandato. Dios nos dio el mandato para ir de entero mundo para ir por todo el mundo y predicar el evangelio. y predicar su evangelio. Predicar es buena noticia. Predicar la buena noticia. Anunciar cosas nobles, cosas bon de Dios. Anunciar las buenas nuevas de Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. El hermano nos va a ir para predicar el evangelio. Nos mandó a ir a predicar el evangelio. Haciendo discípulos de Cristo Jesús. A ser los discípulos de Cristo Jesús. Enseñándonos, doctrinándonos. Enseñándoles y doctrinándoles. Y bautizando en el nombre del Señor. Y bautizarlos en el nombre del Señor. Esa es la tarea de la iglesia. Esa es la tarea de la iglesia. La PC no está aquí en agenda. Por eso es que estamos aquí todavía. No está mirando que cosas del mundo va de mal en peor. Podemos ver que las cosas en el mundo van de mal en peor. Tú camina no está mira. Todas partes podemos ver Gobierno anda en dificultad. los gobiernos en dificultades. No solamente aquí en Bonaire. No solamente aquí en Bonaire, Pero round mundo. pero alrededor del mundo. No está mira crisis nan. Pueden ver crisis. Y también no está mira naturaleza. Pueden ver también ahora la naturaleza. El único cosa que no está. Lo único que nos ha quedado es Así el trabajo del Señor. hacer el trabajo del Señor. La palabra de Dios enseñanos La palabra de Dios nos enseña que tiene última hora. que hasta la última hora Jesús sale y busca trato para su obra. Jesús sale a buscar trabajadores para su obra. De última hora. Hasta la última hora, De último rato promete rapto de la iglesia. hasta el último momento antes del rapto de la iglesia, Jesús está buscando tradonan. Jesús busca trabajadores, Gente para llevar su palabra. personas para llevar su palabra. De Mateo 9:36. En Mateo 9:36, La palabra de Dios está avisanos. la palabra de Dios nos dice, Mateo 9:36 de 38. Mateo 9:36 hasta el 38, Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. y ora quella mire multitud nan, ela sinti compasión panan, pa sobranan tabata cansa y plama, manera carne sin guardador. E ora ela bisa su discípulo nan, e cosecha tamasha grande, ma trabajador ta poco. Pensei, pedi Senhor de cosecha
pamanda trabajador na su cosecha. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Nós estamos aqui no amor de Jesús. Podemos ver aquí el amor de Jesús, É amor para a humanidade. el amor por la humanidad. Ora, mire, ainda aqui. Cuando vio a estas personas, Pecador não. pecadores, Ele não juzga não. no los juzgó, Ela sente duele de não. sintió dolor de ellos, Amém? Ela sente duele de não. sintió dolor de Ela tem ellos, compaixão de não. para tener compasión de ellos. Alabanza ao Senhor. Amém, irmã? Ela tem Amén. compaixão de gente aqui. Él tenía compasión de estas Ela personas. mira não maneira carne não desamparar. Los vio como ovejas sin pastor. Alabanza ao Senhor. Gloria a Dios. Gente não tem necessidade. Personas con necesidades, Gente não tem mistério de guiança. personas que necesitaban guianza, Não tem mistério de guiança espiritual. necesitaban guianza espiritual. Então, não Jesus aclama. Y ahí Jesús clamó Ele diz aos discípulos, não. y le dijo a sus discípulos, Clama é Senhor de cosecha. pídele a la mies de la cosecha, É Senhor de cosecha. al Señor de la cosecha, Para mandar obreiro na sua cosecha. para que mande obreros a su cosecha. Alabanza ao Senhor. Gloria a Dios. Amém, hermanos. Amén. Glória ao Senhor. Gloria a Dios. E agora que a vendia, Y ahora, hoy en día, nós escutamos a palavra obreiro, escuchamos la palabra obrero, mesmo nós pensamos em pastor. de una vez pensamos en pastor. Pero lo qual Jesus quer aqui não, Pero lo que Jesús quiere decir aquí está trabajador. es trabajadores. Obreiro está trabajador. Un obrero es un trabajador. Es trabaja para obra de Dios. Es el que trabaja para la obra de Dios. Tú estás obrero de Dios. Todos somos obreros de No Dios. estás trabajador de obra del Señor. Todos somos trabajadores en la obra del Señor. Alabanza al Señor. ¿Cómo alaba al Señor? Gloria a Dios. De Lucas 10, versículos 1 y 2. En Lucas 10, versículo 1 y 2, La palabra de Dios está avisándonos. la palabra de Dios nos dice, Gloria a Jesús. Lucas 10, versículos 1 y 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. gloria a Dios. Ahora después de aquí, Señora nombra 70 otro, y mandan dos, su delante para stad y lugar caminda emes estaba tabay. E estava tabisanang, e cosecha está mais grande, mas trabajador está pouco. Pensei, pedi Senhor de cosecha para mandar trabajador dentro de sua cosecha. Amén. Jesús manda 70 para evangelizar, Jesús mandó a 70 para evangelizar, ganar alma para el reino del cielo. para ganar almas para el reino del cielo. Él manda de dos en dos. Los mandaba de dos en dos. Amén. Gloria a Dos Dios. está más fuerte que uno. Dos es más fuerte que uno. Y cada caso está queda estipulado de dos testigos. Y cada caso se estipula por dos testigos. Él mandan para evangelizar, Los mandó a evangelizar para preparar el terreno. para que preparen el terreno. Antes de comenzar a pasar casa para casa. Comienzan a pasar casa por casa Alabanza para después Jesús va. para después Jesús pasar. En mismo lugar, en camino a predicar la palabra. En los mismos sitios que a mí de ellos predicaban la palabra. Alabanza al Señor. Amén, Gloria a hermano. Dios. Evangelismo. El evangelismo Amén. Es tarea supremo de iglesia del Señor. es la tarea suprema de la iglesia del Señor. Gloria al Señor. Amén. Este es el trabajo principal de iglesia del Señor. Ese es el trabajo principal de la iglesia del Señor. Precioso para construir edificios para Dios. Precioso es construir edificios para el Señor. Amén, hermana. Gloria a Dios. Un lugar que también nos podemos congregar juntos. Un lugar donde podemos congregarnos juntos. Nos podemos adorar al Señor. Donde podemos adorar a Dios. Pero es construcción, mira, mi hermana, mira. Pero la construcción, como pueden ver ustedes, mis hermanos, Amén. Un poquito más rápido. No está mira que toma hopi tiempo. toma mucho tiempo. Hopi tiempo que nos puede dedicar de evangelismo. Mucho tiempo que podemos dedicar en el evangelismo. Es importante nos turbo también cabe trabajo nan. Por eso es importante poner mano en acabar los trabajos, Para así nos poder dedicar tu nos energía, para así poder dedicar toda nuestra energía, tu nos tiempo, todo nuestro la tiempo, salvación de la humanidad. para la salvación de la humanidad. Evangelismo El evangelismo es tarea primordial de iglesia del Señor. es la tarea primordial de la iglesia del Señor. Y si a noche yo te pregunto, pues, y hacia libre
livremente. Y Amén. si en esta noche tienes una pregunta, puedes alzar tu mano y libremente preguntar. Evangelismo está vigoroso, El evangelismo tiene que ser vigoroso, está efectivo, tiene que ser efectivo, está vital. tiene que ser vital. É missão essencial da igreja de evangelismo. La misión esencial de la iglesia es el Se evangelismo. você não está ganhando alma, Si no estás ganando almas, sua vida não está completo. tu vida no está É completa. falta algo. Le falta algo. Amém. Evangelismo El evangelismo de proclamação ungida de boa notícia. es la proclamación ungida en la noticia. Amém. É proclamação de palavra de Deus. Es la proclamación de la palabra de Dios Está move gente vir Senhor. que mueve a la gente a venir al Señor. É dever, uma obrigação de cada cristiano. Es un deber, es una obligación de cada cristiano. Não é verdade que Deus está dando par graça para salvar gente. No es la verdad que Dios le da solamente a un par gracia para salvar a la gente. É dever de cada hijo de Deus. Es un deber de cada hijo de Dios. Ela salvava por o mundo aqui. Él te salvó de este mundo, Ela hace algo grande de minha vida. hizo algo grande en tu vida, E como está agradecido, y como estás o agradecido, único coisa que eu posso citar, lo único que puedes hacer es puto mês de mão de Senhor ponerte en las manos del Señor e pedir Deus também ganhar alma para o reino. y pedirle al Señor para ganar almas para su reino. Se não está fazendo o trabalho do Senhor, Si no estás haciendo el trabajo del Señor, tua vida não está completa. tu vida no está completa. Para falar, Senhor. Gloria a Dios. Evangelismo está que a igreja cresce, El evangelismo hace que la iglesia crezca, tanto numérico como espiritual. tanto numérico como espiritualmente. Pastor Orbo sale fora viver palavra. Porque cuando sales a llevar la palabra, Você mira necessidade de gente nang de hogar nang ei. puedes ver la necesidad en las personas en ese hogar. Amém. Amén. Você mira necessidade quando está em G, Tú puedes ver la necesidad que están en ella, de decadência quando está viva. en la decadencia en la cual viven. Você vai andar abrindo coração para você. Muchas veces abren su corazón para ti, Para você mirar o qual que tem. para que tú veas lo cual que tienen, Então, é também carga para você. y se vuelve una carga para ti, E é motivado para orar mais. y te motiva a orar más. Pastor Orbo vai casa a trove. Porque cuando vuelves a ir a esa casa, Me tem palavra de Deus. tengo que tener palabra de Dios. Me está papel com de Deus de poder. Tengo que hablar con ellos de un Dios de poder. Me está pensando que Deus está cambiando. Quiero decirles que Dios cambia. Me está pensando que Deus está salva, transformar. Quiero decirles que Dios salva y transforma. Me está pensando. Les digo que Dios salva y transforma. Amém. Pero antes que mire poder aí também. Pero también tienen que ver ese É poder. poder que flui fora de a mim. Ese poder tiene que fluir dentro de mí. E agora vou evangelizar. Y cuando evangelizas Vou mirar necessidade. y ves la necesidad, Está motivado na clama na Senhor. te motiva a clamar al Señor. Deus na minha palavra. Dios, dame palabra. Deus mire hogar. Dios, mire ese hogar. Deus mire família. Dios, mire esa familia. Deus mire adicto. Dios, mire ese adicto. Alabanza na Senhor. Gloria a Dios. Vamos para alabar a Deus. ¿Cuánto pueden alabar al Señor? Esta es la que la iglesia crece numéricamente, espiritualmente. Hace la iglesia crecer numéricamente y espiritualmente. El book de Hechos de Apóstolos En los libros de Hechos de los Apóstoles está un book de evangelización. es un libro de evangelización. Amén, hermana. Amén. Você mira gran hombre de Dios aquí, Pueden ver los grandes hombres de Dios caminando barrio para barrio, pueblo para caminando pueblo. pueblo para pueblo, barrio por El barrio. book está começar com llenura do Espírito Santo. El libro empieza con la llenura del Espíritu Santo. E depois você não está mirando maravilha do Senhor. Y después de eso podemos ver las maravillas del Señor. Se você quer com evangelizar, Si no sabes cómo evangelizar, lê esse book de Hechos, alabanza al lea Senhor. los libros de Hechos. Evangelismo e oração. Evangelismo y oración. Evangelismo depende de oração. El evangelismo depende de la oración. Mestre de oração. Necesito oración. Tem gente não está bem igreja Hay muchas veces hay gente que no vienen a la iglesia e não quer evangelizar. y quieren evangelizar. Que vai ao hospital. Quieren ir al Que hospital. cobre duna se não tem? ¿Qué vas a dar si no tienes? Me não pode dar $10 a $5 me tem. No te puedo dar $10 si solamente tengo Me 5. pode dar algo que me não tem. No te puedo dar algo que no tengo. Nós estamos na igreja para nos receber, Venimos a la iglesia es para recibir, para nos llenar. para llenarnos. Tem ayuno, tem vigília. En ayuno, en vigilia. Nós está llenando nos meses de Deus. Nos llenamos de Dios E nós te salve e vê palavra. y salvamos y llevamos la Para palabra donar lo qual Deus aduna nós. para dar lo cual Dios nos dio. Para falar, Senhor. Gloria a Dios. Evangelismo depende de oração. El evangelismo depende de la oración. Evangelismo é carregado de oração. El evangelismo está cargado de oración. Amém, hermana. Gloria a Dios.
Mas tudo constan que apóstolo não estava assim, não estava assim oração. Para todas las cosas que hacían los apóstoles, oraban. Se nós miramos um avanço de obra aqui, Si vemos los avances de esta obra, se nós que miramos avanço de obra aqui, si queremos ver un avance de esta obra, mestre de oração, necesita ah, oración. vamos se clamar, Tú tienes que clamar, vamos se orar, tienes que orar. vos também, Tú también, não é líder não só, no solamente los não é líderes, ajudante não só, no solamente los nós ayudantes, cada tem que clamar, cada uno tenemos que nós clamar, temos que rogar a Deus, tenemos que rogarle a Dios. quando alaba Senhor, Gloria a Dios. amém. Amén. Boa organização é importante, Una buena organización es muy importante, pero essa aqui me se vai junto com llenura com o Espírito Santo. pero este tiene que ir junto con la llenura del Espíritu Santo. Tem muita gente não llenar com o Espírito Santo, Muchas veces hay gente lleno del Espíritu Santo, pero pueblo mal organizado. pero un pueblo mal organizado. O diabo está brubando. El diablo lo embrolla. Tem pueblo bom organizado, Hay veces encuentras un pueblo bien organizado, pero falta o poder de Deus. pero falta el poder de Dios. Não todos me se vai junto. Esas dos cosas tienen que ir juntas. Boa organização Una buena que organización não está limitada a mover do Espírito Santo. que no limita el mover del Espíritu Santo. Boa organização, Una buena organización, pero não caminha é ser humano de tomar controle. pero no donde el ser humano toma control. Boa organização Una buena organización para canalizar lo cual Deus está assim, para canalizar lo que Dios hace, para cosechar lo máximo possível. para cosechar lo máximo posible. Para palavra Senhor, Gloria a Dios. para vos predicar, vos mestre de oração, Para predicar tú necesitas de oración. mestre de intercessão. Necesitas intercesión. Oração está coisa, Oración es una cosa, e intercessão está outra coisa. intercesión es otra cosa. Alabanza na Senhor. Gloria a Dios. Se o momento está llenar, preocupar, cargar, Si tu mente está llena, preocupado y cargado, vamos poder interceder. no puedes interceder. Interceder da hora para outro, Interceder es orar para otro, para outra situação. para otra situación. Começa a cargar, afanar. Si estás cargado y afanado, Quando isso que se ne fé para orar para outro. no tienes suficiente fe para orar para otro. Alabanza na Senhor. Gloria a Dios. Talvez ainda tu rende por interceder. Por eso no todo el mundo puede interceder. Glória ao Senhor. Gloria a Dios. Como diz Deus, Deus ajude. Yo puedo decir, Dios ayúdalo. Como pronunciar palavras de um intercessor. Puedes pronunciar las palabras de un intercesor, Pero esse não está sendo um intercessor. pero eso no te hace un intercesor. Esse agonizar em oração. Tienes que agonizar en la oración. Esse clama a Deus. Tienes que clamarle a Dios. Jesus aclama-te, gota de sangue abaixo, aleluia. Jesús clamó que hasta gotas de sangre derramó. Ela agonizar em oração. Agonizó en la Nós oración. precisamos aqui, humana. Necesitamos de esto, mis Vai hermanos. profundo de oração. Ir profundo en la oración. Derramando nos almas delante de Deus. Derramando nuestras almas delante de Dios. Para Senhora Benoche. Gloria a Dios. Uma oração que abrimos a agonizar. Una oración a donde tú agonizas Então, oração que abrimos a querer dormir. no es una oración donde quedas durmiendo. Glória ao Senhor. Gloria a Dios. Amém, hermanos. Amén. Deus está bom. Dios es bueno E Deus está maravilhoso. y Dios es maravilloso. É a oração está mais importante. La oración es muy importante. Mestre dirige. Se necesita. Mestre clama. Hay que clamar. Mestre ora. Hay que orar. Mestre busca a Deus. Hay que buscar a Dios. Mestre llena nos mes de Deus. Hay que llenarnos de Dios. Alabanza a Jesus. Gloria al Señor. So, nós também riba nos mes. No podemos llevarnos nosotros Nós não mismos. também riba nos mes. No nos vamos a llevar nosotros Nós também mismos. riba Cristo Jesus. Vamos a llevar a Cristo Jesús. Nós estamos papel de evangelho de poder. Estamos hablando de un evangelio de Nós poder. estamos papel de Deus que está abrindo a mão. Estamos hablando de un Dios que abre los mares. Nós falamos de Deus que está levanta morto. Estamos hablando de un Dios que levanta muertos. Deus que está sana toda enfermidade. Un Dios que sana todas enfermedades. Amém, hermana? Amén. E me sinto demonstração de poder também. Tiene que tener demostración de poder también. Para palavra Senhor. Gloria a Dios. Tem diferente maneira que nós por evangelizar. Hay diferentes formas que podemos evangelizar. Se tem pergunta ou remarca, eu preciso Si tienes una pregunta o un remarque, puedes levantar tus manos. Amém, hermana? Amén. Tem evangelismo personal, Hay evangelismo personal, evangelismo casa para casa, hay evangelismo casa por casa, evangelismo fora do púlpito. hay evangelismo fuera del púlpito. Está evangelizando agora aqui. Estamos evangelizando ahora mismo. Tem evangelismo na aire livre. Hay evangelismo en el aire libre. Ambuana nós temos evangelismo na aire livre. En Anguana tuvimos el evangelismo en el aire libre. Tem evangelismo de multitud, não? Hay evangelismo de multitudes. Tem evangelismo de literatura. Hay evangelismo de literatura. Amém?
Turta evangelismo. Todos son evangelismo. Uma maneira de evangelizar. Es una forma de evangelizar. Tem mais efeito que outro. Hay algunos que tienen más efecto que otros, Pero o sistema não para evangelizar. pero esos son los sistemas para evangelizar. E nós está praticar tur. Y nosotros practicamos todas. Hermana. Amém. Llego aí. Glória a Jesus. Amém. Este Vamos llegué a- nada. Evangelismo personal. Evangelismo personal. Glória ao Senhor. Gloria a Dios. Amém. Tiene da visa nanta evangelismo de multitud. Dice que es un evangelismo de multitud. Bom, não pode ser evangelista de multitud No puede ser un evangelista de multitud sem ser evangelista de persona individual. sin ser evangelista de personas individuales. Verdadeiro Hijo de Deus, Un verdadero hijo de Dios, verdadeiro evangelista, un verdadero evangelista, não te importa quanto gente tenho que predicar, no le importa cuántas personas tiene que predicar, seja sea que sea uno 100 o 100 of 1000, o 1000, está predicar que mesmo arrinco, predica con la misma unción, que mesmo fuego. con la misma fuego. Manuel Tinei. Pastor Abisa está muy importante para docente vai evangelizar junto. Entonces, nos también hoy día hola ten llamado de un ende papol sali vai hace trabajo de Dios sea pastoral en otro lugar, pero también está un llamado sotin. Ahora me está un tico confundí de con ese está pasando. Sea si está mucha mujer, pero también está baile suso. Me está un tico confundí de con el baile suso ahora. Alabanza a Jesus. Gloria a Dios. Tem duas coisas. Hay dos cosas. Tem chamado para ocupar um ministério. Hay un llamado para ocupar un ministerio Então nós tudo vamos chamar y todos fuimos llamados para receber a palavra de Deus. para llevar la palabra de Dios. Amém. Amén. A Bíblia me está assim a nós. La Biblia nos enseña Que dois juntos está mais forte que um só. que dos juntos es más fuerte que uno solo, Mas tem necessidade grande pero hay una necesidad grande de obreiro. de obreros. Glória a Jesus. De qual maneira que Deus está chamando, tem uma pessoa só De la forma que Dios llama solamente a una persona sola para receber a palavra do Senhor. para llevar la palabra del Señor, Amém, romana. gloria a Dios, Para dedicar su mês completamente no evangelho. para que se dedique completamente al Evangelio. Pablo não a casa, Pablo no se casó, mas tem mais tempo para receber a palavra de Deus. pero tenía más tiempo para llevar la palabra de Dios. Quando nós evangelizar casa para casa, Cuando vamos a evangelizar casa por casa, recomendável es recomendable vai duas pessoas. ir dos personas. Quando nós aqui que tem casa, No sabes qué hay en esa casa. agora vou dentro de casa, vamos saber quem tem. Cuando entras a esa casa no sabes qué hay. Vamos saber quando acusado. No sabes que te pueden acusar. Por tem três senhoras aí dentro. Puede ser que habían 3 señoras E ahí você só vai não. y tú solo fuiste ahí. Não pode acusado de algo. Te pueden acusar de algo. Alabança ao Senhor. Gloria a Dios. Agora vamos dar dois. Pero si van dos Testigos. testigos Para motivar outro. para motivar a otro, Para sostener outro. para sostenerse uno al otro. Glória ao Senhor. Gloria a Dios. Amém, romana. Amén. Dos en dos está más poderoso. 2 en 2 es más poderoso, Pero Dios está manda un también hace palabra de pero Señor. Dios manda a uno también a hacer la palabra del Alabanza a Señor. Jesús para siempre. Gloria a Dios. Ok. Dos sí está bom. Pero ahora día, bom también así, ¿verdad? Está muy bom para dos bay. Pero la gabisa, Dios llama así llamada de uno solo. La gabisa es de nan, porta mucha mujer, 25 años, y porta tin suflé. Y ahora, me pensa, si no está posible prome que vai, no se busque papia con el casa, anto para nang abay go junto. Y ahora. Gloria a Dios. Glória a Jesús. Para prometer, De primero, tem pessoas que dizem da casa, se ou não. la persona decide si se casa sí o no. De dois, De segundo, pastor pode obrigar a gente a sair para o campo missionário. un pastor no puede obligar a nadie a salir al campo misionero. Agora sair, Cuando sale, então é tomar decisão. él tomó esa decisión. Mi pastor avisava-me bem boneiro, me disse, não, boneiro não.
Un pastor me dijo, vengan para Bonaire. Yo le dije, no, Bonaire no. Ahora Dios se trata conmigo. Cuando Dios trató conmigo En mi casa, y mi esposa, a ver si me trabajo. dije, sí, voy. Entonces, es persona en la cual salen só. Y estas personas que salieron solas, Manera Pablo, como Pablo, nas corre esse. escogieron eso. Pablo escorre. Pablo escogió, Me escoge Bernabé me escogió como, igual que Bernabé, para no casa. para no casarse, Para quedar su só. para quedarse solo, Para hacer mayor el trabajo de Dios. para hacer mayor el trabajo de Dios. Amén. Amén. Ahora vos casa, Cuando te casas, vos tienes que cuidar de casar. tienes que cuidar a la esposa. Ahora vos no estás casado, Cuando estás casado, vos no estás casado, cuando no estás casado, vos tienes más tiempo para Dios y obra del Señor. tienes más tiempo para Dios y el nombre del Señor. Pero no te obliga a salir sin casa, Pero no se le obliga a nadie a salir sin casarse, y tampoco te obliga a casa para que vaya. y no tampoco se le obliga a nadie a casarse antes de irse. Está una pareja ideal. Si es una pareja es ideal. Amén. Amén. Pastor, si tú me estás una hermana, Porque si hay que visitar una hermana, mi casa está junto conmigo. mi esposa está conmigo. Si tú me estás un varón, Si hay que visitar un varón, a mí te. yo estoy. Amén. Si Amén. vos só vai, Y si vas solo, vos no dependés de hermana para acompañar. tienes que depender de los hermanos que te acompañen Que ahora obra crece, alabanza al hasta Señor. que crezca la obra. Amén. Amén. Si hay dos, está más fácil. Dos es más fácil, Pero obra de Dios es detener si no te gente que va. pero la obra de Dios no detiene si hay gente que quiera ir. Amén. Entonces, está ideal, Es ideal, pero no está una regla de oro. pero no es una regla de oro. Dios llama un solo Si Dios llama a uno solo, y no que pareja, Dios no tiene una pareja, o no quiere una pareja, o Dios no le ha dado una pareja, esta va a ver palabra del Señor. va y lleva la palabra del Y Señor. nos diferentes ejemplos en la Biblia Y hay diferentes ejemplos en la Biblia y de nos obra también. y en Amén. nuestra obra también. Nosotros hermanos Sujei Renis allá en Madagascar, África. Tenemos nuestra hermana Sujei allá en Madagascar, África, Amén. Abajo de África. hasta allá abajo en África, Y Dios está usando para hacer una obra grande allá en y Dios la está Madagascar. usando para hacer una obra grande allá en Madagascar. Amén, hermana. Amén. Pues, uno está evangelizar Pues cuando evangelizamos la iglesia local, en la iglesia local, nos va a ir dos mínimo. vamos 2 mínimo. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Máximo 3. Máximo 3. Si vai 4, vai en casa, vos só en casa, acaba. Si Alabanza van al 4 Señor. llenan la casa ustedes solos. Amén, hermana. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Evangelismo casa para casa. Evangelismo casa por casa. Gloria al Señor. Também tem um evangelismo personal. También es un evangelismo personal. Aqui na Bonaire, Bontamira, que nós trabalhamos em praia para evangelizar. Aquí en Bonaire tú no ves que vamos allá en playa a evangelizar. Pero en San Domingo, me imagino en la ciudad, hay mucha gente caminando. En Santo Domingo me te imaginamos que tenía en esta cana ronda en la ciudad. Amén, hermanos. En Holanda también evangelizamos en la ciudad. En Holanda también no está evangelizado en stad. Hay mucha gente. ¿Quién opinde? Yo no los hablo personalmente. Vos te papi con personalmente. Pero aquí, si usted va a playa a evangelizar, pierde su tiempo. Pero si vos vas aquí en la playa, vos te pierdes el tiempo. O tiene que ir cuando los barrios de turistas llegan O vos acá. tienes que ir al barco turista llega. Amén, hermanos. Amén. Por eso muchas veces vamos casa por casa. Talvez eu pibiano você vai casa para casa. Y si hay casa que quiere un servicio, hacemos servicio en las casas. E se casa quer serviço, nós fazemos serviço na casa. El evangelismo de casa a casa es una forma también de evangelismo personal. Evangelismo de casa para casa também tem uma forma de evangelismo personal. El evangelismo desde el púlpito. Evangelismo foi púlpito. Es el evangelismo que a veces la mayoría de los cristianos les gusta. É um que a maioria via cristiana gusta. Predicar detrás del púlpito. Predicar detrás de púlpito. Antes de predicar detrás del púlpito, Pero primeiro como predicar detrás de púlpito, uno tiene que predicar en las calles, ainda vou começar assim a predicar em casa não para mim. casa por casa. Casa para casa para mim. Antes de predicar mi primer mensaje, Primeiro hermanos, como predicar meu primeiro mensagem, romana. en la iglesia, Em igreja. he predicado muchos mensajes Mas predicar roupa mensagem não. en las calles, en Vem em casa não, campañas, vem casa por em casa. casa não. Alabanza del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Ahí uno se desarrolla. Em ambos desarrollar vos mesmo. No hay que esperar cuando me dan oportunidad. Vos mesmo agora que ora não dando uma chance. Ahí usted es el predicador. E não tá, vos predicador. El evangelio del púlpito es importante, O evangelismo de púlpito é importante. mayormente para enseñar, O pibiata para ensinar, para doctrinar. para doutrinar. Las ovejas ganan otras ovejas, E lamchi não tá gana outro lamchi não. pero la doctrina reciben en la iglesia. Pero doutrina você recebia em igreja. Amén, hermanos. Amém. En el evangelismo Em evangelismo, no vamos a doctrinar,
Nós não vai doutrinar, vamos a nós evangelizar, vai evangelizar, a ganar almas para para el ganhar alma Señor, não para o Senhor, a predicar Cristo, no una para iglesia, predicar Cristo, não a igreja, a predicar que hay salvación para predicar que tem salvação, en el nombre del em Señor, nome do Senhor, que Cristo salva, o Cristo da que salva, Cristo cambia, Cristo da que cambia, hay que esperanza, tem esperança, que Cristo transforma, Cristo da que transformar, Cristo liberta. Cristo da libertar. Amén, hermanos. Amén, Un hermano. mensaje de amor y salvación. Mensaje de amor com salvação. Pero aquí en la iglesia Pero daqui nada em igreja, reciben doctrina você receber doutrina detrás del púlpito. detrás do púlpito. Eso también es manera de evangelizar. Essa aqui também é uma maneira de evangelizar. Hay gente ahora desde Perú que están escuchando. Ninguém não está escutando foi Peru agora aqui. Saludamos a Pedro allá en Perú. Nossa comunidade Pedro e Ana Peru. Saludamos a Jack allá en Curazao. Nossa comunidade Jackie na Corsol. A Keila allá en Aruba. Keila na Aruba. Saludamos a Erika allá en Estados Unidos. Nossa comunidade Erika na Merca. Es una forma de evangelizar. Essa é uma forma de evangelizar. La palabra llega. A palavra está chega. Amén, hermanos. Amém, irmão. Dios de toda forma trata de llegar a la humanidad. Deus de toda forma trata de chegar na humanidade. Alabanza al Señor. Glória a Deus. Porque Cristo viene ya. Passou Cristo está bem pronto. Cristo viene ya. Cristo está bem pronto. Se oye gritar. Você está entendendo na grita? El esposo viene. É casado vindo. El esposo É viene. casado vindo. Y hay que despertar. E me lanta. Y Dios sabe cómo despertar a su E iglesia. Deus está com lanta sua igreja. Alabanza al Señor. Glória a Deus. Evangelismo al aire libre. Evangelismo na aire livre. Es como hicimos la semana pasada. Da maneira nós fazemos semana passada. Evangelizamos el barrio. Nós evangelizamos o barrio. Primeramente empezamos en el barrio con 2 días de cine. Nós película. começamos com 2 dias de película para mim. Amén. Para atraer la gente. Para 300 anos. Para que ellos saben que estamos en el barrio. Para não mirar que nós estamos no barrio. Y después evangelizamos el barrio por 2-3 meses. Depois nós evangelizamos o barrio para 2, 3 lunas. Y lo clausuramos con una campaña de 2 o 3 días al aire libre. E nós clausuramos com campanha de 2 ou 3 dias de aire livre. En medio de las casas. De meio de casa não. Proclamamos la palabra del Nós Señor. proclamar a palavra do Senhor. Y a veces uno no ve inmediatamente el resultado. Timbiamo também vez o resultado. Pero Dios hace su obra. Pero Deus está a sua obra. Amén. Dios mandó 70 delante a predicar la palabra. Deus manda 70 adiante vai predicar sua palavra. A preparar los Para corazones. preparar o coração não. Tal vez ellos no vieron cosecha. Portanto, não mira cosecha. Pero después Jesús vino. Pero depois Jesus vini. Pero ya ellos prepararon los corazones. Pero já não preparar o coração não acaba. Para recibir. Para receber. Jesús fue con todos sus discípulos. Jesus vai com todos os discípulos. Sus apóstoles Su cruzó apóstol, al mar Ela cruza a mão. para predicar a una persona. Para predicar ainda só. Alguien diría fue en vano. Ainda lo vista ponta por nada. Todo ese esfuerzo para una persona. Todo esforço para ainda só. Pero después usted lee que Jesús regresó a ese lugar. Pero depois você lê que Jesus vem back no lugar aí. Y todo el pueblo salió a E recibirlo. o inteiro povo está ali receber. Esa una semilla en esa persona Esse minha tem a persona aí. hizo un gran trabajo. Hace trabalho grande. Amén, hermanos. Amém. Evangelismo al aire libre. Evangelismo na aire livre. En Holanda también nos paramos en una esquina. Na Holanda também nós paramos em uma esquina. Alabanza al Señor. Glória a Deus. Y predicamos de voz en cuello. Nós predicamos de garganta a garganta. Amén. Hacemos un drama corto ahí. Nós fazemos drama cortico em Nanan. Y la gente alcalveta se para allí para ver. E ainda caueta não para o ac. Y después lo predicamos al E final. depois aleluya. nós predicamos na final. Voz en cuello. Garganta a Amén. garganta. Usando nuestro voz sin micrófono. Usando nós temos esse microfone. Y era recién convertido, hacíamos eso. E me está recém convertido, nós estava assim. Y toda la gente se aglomera allí. E tu ainda não está rond de nós. Y el pastor le dice, ya, usted va. E o Ve. pastor disse, vai, a outra Uno bobeira. para y predica ahí. E agora botar para predicar em Nanan. Cristo salva. Cristo te Uno salva. temblando así. Pia te tembla. Cristo sana. Cristo te sana. Arrepiéntate. Arrepentivo mesmo. Pero allá en la calle nos formamos, Pero hermanos. tem caia nós se forma nós mesmos. Sentimos la presencia. Nós sentimos presença. Sentimos la gloria Nós de sentimos Dios. glória de Deus. Si sientes que te falta algo, Se es el você evangelismo sente que te falta falta. algo que tem evangelismo, está sendo que faltava. A su nombre la gloria. Glória a Deus. Cristo vive. Cristo vive. Evangelismo de multitudes. Evangelismo de multitud não. Amén, hermanos. Amém. Solamente Dios Deus só en un día de dia a otro para outro comienza a hacer milagros grandes acá. está começar esse milagre não grande aqui não. Amén.
un milagro grande aquí dentro. Um milagre grande aqui Y dentro. estoy esperando eso. E me está guardando isso aqui. Eso se llena. Está. É lugar que está lleno. Só. Bonaire es un pueblo chiquito. Bonaire é um pueblo chiquito. El pueblo chiquito. Pueblo chiquito. ¿Les gusta? ¿O no? Por eso a veces también en la iglesia hay mucho. Pueblo chiquito, amén. Inmediatamente se pasa algo acá, el rincón se oye. Se levantó un paralítico. Um paralítico alanta. ¿En cuál iglesia? Na qual igreja? Ese pastor no. É pastor aí não. ¿Cuál? Quase não. El que no tiene pelo ahí. São que tem cabelo. Que trabaja en São inmigración, que ese entrar na hombre, cabeza grande así. imigração. São cabelo grande. Vamos para allá. Van allá. Gloria al Señor. Glória a Deus. Se llena Está rápidamente. lleno um vez. Si Dios te comienza a usar Deus começou a usar grandemente grandemente. los dones de sanidad y milagros, Tem dona de sanidade e milagre. opera en tu vida. Está operado em Cuando minha tú vida. entra a ese hogar Agora vou dentro de casa aí. con autoridad de Dios, Que a autoridade de Deus. hay un enfermo allí. Tem um gente malo aí não. Déjame orar por usted. Lagami ora pabo. Sobre enfermos pondrán las manos y sanarán. Viva malo na gente malo não vou pôr na bomang sanará. Mi Dios te sana. Mi Deus te sanabo. Sí, ora conmigo. Ora comigo. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Recibe sanidad Recibe sanidade. y se levanta. E atalanta. Créeme, Tereme. Él vendrá a la iglesia con usted. Ela Aleluya. tem igreja cubo. Esto se llena. O lugar que está llena. Un milagro grande, Um bueno. milagre grande e bom. Por medio de Facebook, están viendo por YouTube. Também aí Facebook não está mirando no YouTube. Alabanza del Señor. Un Glória a milagro Deus. grande. Um milagre grande. Y toda esa gente viendo E ahí tudo ainda não está mirando aí não. el próximo culto, O próximo culto. habrá muchas personas viendo por medio de Eu tenho outro gente está mirando para meio de mesmo YouTube com para recibir una bendición, para receber uma para bendição. recibir Para receber palabra de Dios. palavra de Deus. Y estamos predicando a multitudes. Nós estamos predicando na multidão. não. Evangelismo, literatura, Evangelismo, literatura. es cuando damos un tratado Até agora nós estamos dando um tratado, o hay libros. book, Amén. Por ejemplo, el libro de recién convertido es un evangelismo con literatura. recém-convertido, estou dando um evangelismo de literatura. Es muy importante É también. mais importante também. Uno predica a la persona Pode predicar a persona, y en casa tiene su tratado allí. na casa temos tratado, Esa literatura allí. aceita literatura. Yo recuerdo en Holanda, yo iba de un lugar para otro Na Holanda, me estava de um lugar para outro. y cuando el tren se detuvo en una estación, Agora treina stop numa estação. hay cristianos que entran Tem cristiano que está 30 Y reparten e não assim. parte vez y salen e não rápidamente sale vez do mesmo porta. y recibe allí E você receber tratado, una revista cristiana. uma revista cristã. Y había un mensaje allí que me tocó, alabanza Então al tem Señor. mensagem na Catocami. Hay diferentes maneras Tem diferente maneira para evangelizar. para evangelizar. El que tiene más resultado É que tem mais resultado, es de persona a persona. é de persona na persona. Uno puede predicar multitudes, Vou predicar na multidão, não, pero después tiene que dar seguimiento de persona a persona. mas depois vou ter que dar seguimento de persona na persona. Amén, hermanos. Amém. El evangelismo depende del Espíritu Santo. O evangelismo está depender do Espírito Santo. Necesitamos esa llanura. Nós mestede llanura ele. Necesitamos ese poder. Nós mestede poder ele. El mensaje es Cristo. O mensagem está Cristo. No predicamos una iglesia. Nós não está predicando uma igreja. No predicamos movimiento misionero mundial. Nós não está predicando movimento missionário Nos mundial. identificamos con el movimiento misionero Nós está mundial, identificando mesmo com o movimento missionário mundial. pero el mensaje es Cristo. Pero o mensagem está Cristo. Amén, hermanos. Amém. Simple. Simple. Usted no va a evangelizar dando estudio de Apocalipsis y esas cosas. Quando vai evangelizar donando o estudo de Apocalipse, ¿Sabe? Y una mujer con 7 cabezas y quiere. eu vou ter conta over de mulher com 7 cabeças, que coisa assim. Amén, hermanos. No vamos a hablar de doctrina. Nós não vai papo de doutrina. Vamos a hablar de salvación. Nós não vai papo de salvação. La tarea de las ovejas es O trabalho de carne não tá. traer las almas a la iglesia. Trazer alma na igreja. Amén. Si vienen, Não déjalos tranquilos. laganang tranquilo. A veces traemos a alguien Enviar nossa tresuende y queremos que esa persona cambie en una semana. e nós que a pessoa cambia de semana. Y usted duró 3 años para cambiar. E a promessa dura 3 anos para cambiar.
No se puede vestir estas cosas. No, vamos para vestir cosas. No puede ir a la iglesia así. No, vamos para la iglesia así. Déjalo. La guía tranquilo. Es Cristo quien La cambia. Cristo te cambia. Es Cristo quien La transforma. Cristo te transforma. Dele su chance. Tú da un chance. El Espíritu Santo está allí, listo para darle forma. Clapa de una forma. Y usted estorbando al Ya Espíritu vos probando Santo. el Espíritu Santo. Deja a Dios lo que Dios tiene que hacer. Haga Dios hace lo que Dios tiene que hacer. Usted solo dale amor. Hago solamente de amor. Dale cariño. De cariño. Si está viniendo, Si está viniendo, dale amor. de amor. Dale cariño. De cariño. Eso es lo que la humanidad necesita. Ese es lo cual que la humanidad me esté. Amén, hermanos. Amén. No importa tu edad. No te importa a edad. Cuando hagas la atención, te sientes bien o no. Ahora un gente não dá atenção, mas sentir bom. Tá? Alabanza a Jesús. Y Amén. muchas veces olvidamos eso. E vou beber nossa lubidade. Somos severos con la gente. Nós está severo que ainda não. Vienen a contaminar la iglesia. Não também contaminar a igreja. Si usted no la contaminó, Se a mesmo contaminé, ¿por qué ellos lo van a de contaminar? com não tem que bem contaminé. Usted también llegó un día contaminado. Vou também chegar dia Pero contaminado. la sangre de Cristo te limpió. Pero a sangre de Cristo La sangre de limpiava. Cristo te transformó. A sangre de Cristo transformava. Esta misma sangre va a transformar esa vida. E a mesma sangre vai transformar a vida aí. Amén, hermanos. Amém. Somos una iglesia de amor. Também você tem uma igreja de amor. Amén, hermanos. Amém. Y deja el trabajo a Dios. E larga é trabalho para Deus. Amén. Amém. Mensaje es Cristo. Mensaje de Cristo. Un mensaje simple. Mensaje simples. Nuestro equipo de trabajo Nosso equipo de trabalho son los dones del Espíritu Santo. é Amén. dona do Espírito Santo. Oh, si Dios te usa en esos dones. Oh, se Deus for usar, tem dona En em. el don de Tem conocimiento. dom de conhecimento. Si usted llega a una casa, Eu chego em casa. el Espíritu Santo te revela O Espírito Santo revelava un secreto de esa um persona secreto de pessoa aí. para no ir a contar a otra Não gente. vai contar outro gente. Usted le confronta. Para confrontar. Dios me está diciendo Deus está pensando-me. que usted tiene un hijo Quando tem you. que está Puta, rararara. se convence A inmediatamente. pessoa te convencer imediatamente. Se necesita esos dones Nós mistérios donam aí. para revelar. Para revelar. Por eso Dios ha dado a la iglesia esos dones. A pessoa Deus é de uma igreja donam aí. No son para el pastor Não solamente, é para pastor solamente. es para todos nosotros. É para tu, nós todos. Al ministerio Dios llama a algunos, Para ministério Deus se chama algum. pero los dones son de toda la iglesia. Pero dona de inteira igreja. Amén, hermanos. Amén. Son armas para el evangelismo, Essa arma não para evangelismo. para hacer la obra del Para Señor. fazer obra do Senhor. Amén, hermanos. Glória a Deus. Eso es nuestro equipo. Esse é o nosso equipo. Autoridad del evangelismo Autoridade em evangelismo. es la palabra de Dios, É a palavra de Deus. el nombre de Jesús Em nome de Jesus. y el Espíritu Santo. E o Espírito Santo. Amén. Ve Amém. por todo el mundo, Vai para durante o mundo. hacer discípulos a todas las criaturas, Hace discípulo toda criatura. Não. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar em bom nome do Tata e o Espírito Santo. Le preguntaron los apóstoles, Aponte apóstolo. ¿con qué autoridad Com que autoridade predican la palabra de pode Dios? predicar a palavra de Deus? Amén. No hay otro nombre Não tem outro nome. dado a los hombres Do nome homem não. aquí en la tierra Aqui na terra. en el cual el mundo puede recibir salvación. Na qual o mundo pode receber salvação. Es el nombre de Jesús. Está em nome de Jesus. Amén, hermanos. Amém. Y si hacemos eso, oración, E se nós fazemos oração, usando el equipo que Dios nos da, usando a equipe que Deus está dando a nós, vamos a tener resultados permanentes. nós vai ter resultado não permanente. Amén, hermanos. Amém. Hermanos, la gente piensa que somos locos, pero no somos locos. Romão ainda não está pensando que nós está louco, mas nós não está louco. Somos cuerdos. Nós não está cuerno. No somos cuerdos. No está baby, no está Ah, nós está nuestra. nuchter. Alabanza al Señor. Glória a Deus. Amén, hermanos. Amém. Gloria al Señor. Pues si la gente piensa que usted es un loco, Se ainda não está pensando que eu estou louco, usted hace un poquito de locura, ou botar sentir que loucura, van a creer que eres loco. não está querendo que eu estou louco. Amén. Amém. Cuando usted va a una casa, Ora vou vai casa, compórtate normal, comportava mesmo normal, predica la palabra, predicar a palavra. para la gente ver, es Vai ainda na normal, mira, oh, está normal. habla normal, Papi é normal. Cristo te ama.
não há se druk. ¿Qué te pasó? Deja eso para la iglesia. Lá que coisa para a igreja. La gente allá afuera no va a entender É eso. coisa aí, gente não vai compreender se ainda não Predica la sei. palabra. Predicar a palavra. Amén. Deja que la unción fluya. Lá que chão flui. Y predica la E palabra. predicar a palavra. Darle lugar al Espíritu Santo. Dune lugar no Espírito Santo. Amén. Amém. Somos gente sabia. A gente sabia não está. Gloria a Jesús. Glória a Bueno, Deus. hermanos, Amém. cuando usted va a una casa, Agora vai um cas. no vaya a botar la cosa de la gente. Não vai benta foi coisa de ainda não. Sí. Hay hermanos que son exorcistas Tiene- de objetos. Tem romano que é exorcista de objeto não. Dios me dice que en ese vaso hay un demonio. Eu estou pensando que tem glace de demônio. Dios me dice ese cuadro. Eu estou pensando que quadro é. Detrás de los cuadros hay pega, pero no demonio. Amén. Detrás de quadro não tem pega, pero não demônio. Y van a la casa de la gente a botar E não cosas. vai casa ainda, não vai bem ter coisa não for. Gloria al Señor. Gloria no a se Dios. eso no se hace. É coisa que coihasse. ¿O no, hermanos? Gloria a Jesús. Glória a Deus. Una vez yo iba pasando así Dia me estava passando e banda, né? y vi 5 hermanos Mas há 5 romanos y una hermana adelante. e romano muito adiante. Ellos caminando en fila. E na turma da cana de rei trai outro. Entrando en la casa y saliendo. Entrando carro e saindo. ¿Qué está E pasando? diz, o que está passando? Parece un ejército. Parece exército. Estaban botando cosas. Não está bem, tá coisa não for. No se hace, hermano. Coisa não tá coihasse. No es tu propiedad. Não tá boa propriedade. Alabanza a Jesús. Glória a Deus. Amén, hermanos. Amém. Son cosas que a veces aleja a la gente. Tem coisa não que tem assim na alejar a gente feibo. Amén. Y si has asado pescado ese día en casa, E se dia vai piscar na casa, no lleva tu aceite a la casa de la gente não é para você te piscar na casa de gente não. No hay que ungirlos. O mestre junta não que se te piscar. Son cosas que han pasado, Da hermano. coisa não que passa, meu irmão. Llegamos y topamos a la hermana con su botella de aceite de oro. Nós aí, irmão, é que tu bota jeito de ouro, não que. Amén. Echando aceite y la persona que tiene endemoniada ahí. Ele bota é tudo. Deja eso para la A iglesia. que coisa é para a igreja. Predica la palabra. Predicar a palavra. Gana la confianza de la persona. Ganha confiança de pessoa. Tráelo a la iglesia. Crescer a Y igreja. deja que Dios haga la E obra. lá Deus faça sua obra. Amén, hermanos. Amém. No van a entender todas esas cosas. Não te vai compreender tudo coisa não Sea aqui. simple. Tá simples. Somos gente simple, ¿o no? A gente simples não está, tá? Sabemos qué hacemos. Não sabe que não está assim. Amén, hermanos. Glória a Deus. Es muy importante. O mais importante, Gloria a Jesús. glória a Deus. Y ser prudente. E estar prudente. ¿Qué aquí, qué clase de evangelismo practicamos? Que sorte de evangelismo nós está praticar aqui, não? Vamos, evangelismo personal, Evangelismo personal, hospital, hospital, visita, visita, la prisión. prisão. Vamos de casa en casa, Nós vai casa para casa, aire libre, aero livre, desde el púlpito. púlpito. Tenemos un programa radial, Nós temos programa radial, tenemos Facebook nós temos Facebook y estamos transmitiendo por YouTube. e nós está transmitindo para YouTube. Todo eso se hace. Tudo coisa que te ¿De guarda verdad, assim. pastor? Sim, pastor. ¿No lo sabías? Não está só, pastor? No, pastor. Não, pastor. Alabanza al Señor. Glória a Deus. Métete en el trabajo. Brenta tem trabalho. Son las mismos hermanos Tem mesmo romano, que hacen todo ese que está trabajo. assim tudo trabalho não é. Y se necesita más E trabajadores. mestre de mais trabalhador. Amén, hermanos. Amém, romano. Amén, hermanos. Amém, romano. Gloria al Señor. Glória a Deus. ¿Quién puede evangelizar? Quem pode evangelizar? Gloria a Jesús. Primeramente tiene que ser salvo. Primeiro você está salvo. Y Dios tuvo que hacer la obra en tu vida. E Deus me terá a obra de vida. Amén, hermanos. Amém. Todo el mundo por donde van predican la palabra. Tudo ainda não vai te predicar a palavra. Pero salir a evangelizar casa por casa, Pero sair evangelizar casa para casa, Dios tiene que hacer la obra en tu vida primero. Deus tem que fazer obra de vida para mim. Es tu deber donde estés testificar. Então, dever de onde que botar testificar, Y tal vez te hacen preguntas y no puedes contestar. e talvez não está sendo uma pergunta como não pode responder, Pero sí puedes decir, pero se vou pobisa, no conozco la palabra completa e aún. não sabe a palavra completa ainda, Porque tiene 2 semanas de convertido, ¿no? mas somente tem 2 semanas de convertir. No de 3 años, amén. Não 3 anos. No conozco la palabra aún. Não conhece a palavra ainda, Pero una cosa sí te puedo decir. pero cosim me pobisabo. Yo creí con mi corazón Mas queira com meu y coração confesé a Jesucristo e tal día. confessar a Jesus Cristo tal dia, Y desde ese día siento un cambio en mi vida. e fez de dia, mas senti cambio de minha Siento vida. paz.
Meta sinti paz. Siento un gozo. Meta sinti gozo. No te puedo decir dónde en la Biblia están estas Mi cosas, no pobisabo den Bible une coisa na kita. pero sí te puedo decir, Pero si mi pobisabo. yo era un borracho, pero ahora no más. A mi tava tão burache, pero ya no más. Yo fumaba, pero desde ese día no más. Pero a mi tava tão uma, depois de dia mi tava uma mais. Yo hacía tal cosa, pero ahora no más. Mi tava tão tal coisa, pero agora no mais. Podemos testificar Nós podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras é vidas. coisa que Deus chegasse de nos vida. ¿Quién puede evangelizar? Quem pode evangelizar? Necesitas testimonio. Vamos ter testemunho. Amén. Amém. Si no tienes testimonio, Se você não tem testemunho, ni siquiera mando mensaje por WhatsApp. não manda nem sequer mensagem por WhatsApp. Amén. Amén, hermanos. Amém. Pone la gente a dudar. Você põe gente na dúvida. Gloria al Señor. Glória a Deus. Bueno, para alabar al Señor. Glória a Deus. El testimonio O testemunho es más que muchas palabras. está mais que roupa palavra. Gloria al Señor. Glória a Deus. ¿Cómo vas a predicar a tu vecino, tu vecina, Como te predicar na bobicinha ou bobicinha, si todo el día te escuchan gritando en la casa? se inteiro dia não tá atendendo, tá gritando na casa. No hablas a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa, Bom te papo na boca sabo, eu boca sana, pero les grita. pero você grita não. Hombre, cabeza grande. Vamos, cabeça grande. Maldita Dios, Señor, que me casé contigo. Vamos, maldito sea dia me casa com você. Después de la tarde, vecina, Dios te bendiga. Quiero Ya. predicar la palabra. Bendição, vizinha, Deus bendicionar. Dios sana matrimonios. Deus te salva matrimônio não. Y la tuya. E esse divo. Gloria al Señor. Glória a Deus. Tu O testimonio testemunho es muy importante. é muito importante. Amén, hermanos. Amém. ¿Cómo te comportas en el trabajo? Como te comportava mesmo no trabalho? Esse também. Gloria al Señor. Glória a Deus. Tu testimonio O testemunho. dice mucho. Tu bisa hope. Tu testimonio O testemunho. puede ganar a almas sin tu hablar. O gana alma não simbo papia. Pero tu testimonio Pero o testemunho puede alejar a la gente también. o mandende não baileu também. Gloria al Señor. Glória a Deus. Amén, hermanos. Amém. ¿Cómo te comportas? Como te comportar? ¿Cómo la gente te Com a conoce? gente não conhecebo. Gloria a Jesús. Glória a Deus. Cuando hay un problema, ¿cómo lo solucionas? Agora tem problema, como te solucionei? ¿Cómo lo solucionas? Como te solucionei? Gloria a Jesús. Glória a Deus. Pastor, yo soy cristiano, pero yo... Sí, no. Pastor, me está cristiano, pero... Amén, hermanos. Amém. Eso dice mucho. É coisa que tu bisa hope coisa. Tu testimonio. O testemunho. Pues Dios tiene que sanarte primero interiormente. Deus te sanava para mim interiormente. Si no, no puedes ministrar a otros. Se não, não pode ministrar no outro não. Gloria a Jesús para Glória a siempre. Deus. Y Dios nos sana Deus está sanando en la iglesia em igreja, usando hermanos. usando romano. Amén. Bendito sea el Señor. Glória a Deus. Para moldearnos. Para moldear-nos, Para transformarnos. para transformar-nos. Y muchas veces Eu vou pensamos pegar nossa pensa. que ellos no tienen O razón. não tem razão. Que ellos tienen falta. O não tem falta. Y no pensamos que tal vez somos nosotros. Pero nós não pensamos que talvez está nós mesmos. Amén, hermanos. Amém. Y si Dios no te ha sanado Se aún, Deus não sanava aún ainda, tiene esas que cosas, ainda vou ter coisa aí. deja a Dios hacer la obra en tu corazón primero. Laga Jesus fazer obra dentro do coração para mim. Sí, pastor, por eso tengo 5 años que no voy a evangelismo. Sim, pastor, você tem 5 anos sem vai evangelismo. Gloria al Señor. Glória a Deus. Hay que buscar a Dios. Eu tenho que buscar de Deus. Hay que rogar a Dios. Eu tenho que rogar a Y Él Deus. nos va Ele transformando, vai transformando, bo. cambiando. Cambiando, bo. Después de 2 semanas yo ya evangelizaba. Depois de 2 semanas já me estava evangelizando. Dios hizo una obra en mi vida. Pero Deus faz uma obra de minha vida. Rompió cadenas. La quebra cadena, Me man. transformó. La transformou. Me cambió. La cambiou-me. Amén. Tu testimonio solamente ya dice mucho. O testemunho solamente te bisa hope. Alabanza al Señor. Glória a Deus. Si aún vives en pecado, Se tem ainda você vive dentro de cá, no vayas al evangelismo. não vai evangelismo. Amén. Ni el demonio más pequeño no É puede demônio sacar. mais chiquito. Amén, hermanos. Glória a Deus. Hay que vivir para el Señor. Vamos a viver para o Senhor. Pero en toda parte que vamos, Onde que vai, podemos testificar nós podemos testificar. el que encontramos. Amén, hermanos. São que nos raia. Pues al evangelismo Evangelismo se necesita buscar a Dios é ter busca de Deus. para poder ir. Para por vai. Gloria al Señor. Gloria a Vamos Dios. un poquito más rápido.
cómo vamos a repartir los grupos. Quando se repartia grupo nan. Ideal sería una pareja, Ideal lo tá pareja, si no un hermano, un joven, ou se não irmão jovem. porque con esa combinación Que combinação aí? uno puede entrar en todas las casas. Vou poder entrar dentro de casa. Si hay hermanas allí Se solamente, tem uma mulher não só enanan, puedes entrar. vou poder entrar. Si hay varones Se solamente, tem varão não solamente, puedes entrar. vou poder entrar. Si hay un joven Se solamente, tem jovem solamente, sí, esos son viejos, pueden predicar, se não pueden tá eu predicar. vou predicar não tô. Amén. Amém. Pero a veces como hay poca gente que va, uno tiene que Pero maneira tem pequeno também, formar lo que, vou ter que formar lo que tem. uno tiene. No es regla de oro, es una idea. Amén. Não é regra de ouro, tem uma ideia essa aqui tá. Gloria al Señor. Glória a Deus. Amén, hermanos. Amém. La meta del evangelismo es salvación de las almas. A meta de evangelismo da salvação de alma não, Traerlos a la iglesia trazer na igreja. para que puedan recibir doctrina Assim não por receber doutrina y al final ser bautizados en agua. e assim na final ser bautizado em água. Amén, hermanos. Ya hablé del aceite. Chama papel de azeite. Amén. Preferible, deja tu aceite en casa. Preferível lagar azeite na casa. Amén. Deja el aceite para la iglesia. Laga azeite para a igreja. Pero predica la palabra en Pero los predicar a hogares. palavra assim na casa. Con prudencia. Com prudência. Alabanza al Señor. Glória a Deus. No aconsejo Minta aconselhar a hacer exorcismo, para fazer exorcismo. liberación. Liberação. Puede haber situaciones Por tem situação que não. usted no sabe cómo atender con ellas. Como não sabe como atender com não. Amén, hermanos. Amém. Si el demonio se manifiesta, Se demônio te manifestar, hátelo en el nombre de Jesús. até ele em nome de Cristo. Tráigalo a la iglesia. Crescer na igreja. Hermanos, en el comienzo de la obra acá, Nem começamento de obra que não. y me llamaban por toda parte Não está chamando para família. para orar por gente endemoniada. Para orar para gente endemoniada. Después de un tiempo no lo hice más, Depois de tempo, não se ele mais. porque la gente no viene a la iglesia. A gente não está bem na igreja. Dios os liberta, Deus está libertando, pero vuelve otra vez en el mundo pero está vai back no mundo. y va a ser peor. E está vira pior. ¿Y qué van a decir? Que não te bisa. Después de un mes que ese pastor oró por mí, se dice, Depois de lunes que a pastora ora para mim, hay que seguir. eu tenho que Por eso es seguir. recomendable que venga a la iglesia Esse é recomendável bem a igreja. recibir palabra de Dios. Recibir palavra de Deus. Amén, hermanos. Amém. Alabanza al Señor. Glória a Deus. Podemos involucrar a los jóvenes también en el evangelismo, Nós podemos focar em jovem não também em evangelismo. o la gente que son recién, pero se han apartado del mundo. A gente não que recém, pero que não apartar do mundo. Les da oportunidad de comenzar la primera parte. Você dando a oportunidade de começar a primeira parte. Dios te bendiga, Deus señora. bendicionava, senhora. Estamos aquí para predicar la palabra del Nós aqui não para Señor. predicar a palavra do Senhor. ¿Verdad? El ¿verdad? hermano que tiene más experiencia toma control. E Y así, irmão que tem mais experiência, tu toma controle e assim não te sigue. poco a poco, usted va involucrando los que están llegando E assim también. você vai involucrando isso não está chegando. Amén. Evangelizamos en un hospital. Nós evangelizamos em hospital, Hay que tener prudencia. nós temos prudência, Amén. Oramos por sanidad. nós ora para sanidade. Recuerda, no es el gritar, en el gritar que hay poder. Não olvidar que não tem gritamento, te som que te trece A veces poder. yo alzo mi voz, es la emoción por el sentir el fuego. Timbiami te dice mi voz, se tem emoção, mas dor como te sentir candela. Amén, hermanos. En el hospital, prudente. Pero no hospital vamos estar prudente. Sobre enfermos pondrán las manos. Se o enfermo não te pone bomang, ¿Y qué dice? e lo sana. Sobre enfermos pondrán las manos, gritarán Se o enfermo pone bomang, você grita, y se sanarán. e não te sana. Sobre enfermos pondrán las manos y sanarán. Se o enfermo você pone bomang, e não lo guarda sana. Amén, hermanos. No Amén. usa aceite en el hospital. Não usa zeta de hospital. Preferible no orar por liberación en el hospital. Preferível não orar para liberação de hospital. Amén, hermanos. Glória a Deus. Gloria a Jesús. En la prisión. Na prisão, Gloria a Jesús. Amén. Las mismas cosas. é a mesma coisa. Es recomendable É recomendável que orar por los presos orar para preso, não. con imposición de manos. Com imposição de mão, não. Estar en un lugar ahí donde están reunidos muchos criminales. Está de lugar que a minha roupa criminal não está reunido junto. Amén. No son la gente de buen comportamiento que están juntos ahí. Não tem nada de bom comportamento, está junto em nada. Entonces, yo recomiendo orar por ellos. Eu te recomendo orar para nada. Amén. Que Dios los toque, que Dios los liberte. Para Deus tocar não, libertar não. Porque no puedes decir,
Voy a llevarlo a la iglesia para que el pastor ore por él. Veramente. Pues mi bobisa me te iba iglesia para pastor ora pe. Hay que orar allí mismo. Vos me Amén, hermanos. ora. Sí. Enana mespe. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Sí. Um dia nós estava aí na prisão, então nós estava a orar para onde é preso não, misa para uma orar para ele. Então é preso está em semana alto, mas põe me mangas na aqui para me orar pe, então depois de serviço, onde a boa carnang hala mi atenção, ela bisa mi preferível para não orar assim na mang riba mang ko é preso não, mi não saco tá passando em certa unificação não, pero aparentemente como gente mulher é não tá recomendável para nós orar assim nem para não. Amén. No, dos semanas arriba otra sí. No se puede man casi yo nggak bisa. No. Abrir? Tangko no hermana así, buta man ko man sila. Buta ko buta man basus No, ka. ko nene ta sina aqui, anto mapone mi mang asina riba sumang, anto ora pe. Em vez de pone mari para sus faldas. Amén ta. Dor como está para su dilante. Sí, ene hombre não será o tempo. Amén, gloria a Jesús. Son hombres que están presos hace mucho tiempo. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Visita na casa também. Visitan a las casas también. Máximo meia hora romana. Máximo media hora, hermanos. Gloria a Jesús. Para a porta queda abrir. Para que la puerta quede abierta. Gloria a Jesús. Usted queda demasiado. Você queda hopi. Si usted queda demasiado. Si você queda hopi, amén, esa puerta se puede cerrar. a porta pode cerrar. Gloria a Jesús. Si no hay nada especial, Se não tem nada especial, en media hora puede dar bastante. de meia hora vou poder no hopi. Hay que predicar con fe, Vamos a predicar com fé, no con duda. não com dúvida. Hay gente que le dicen las cosas dudosas a la gente en vez de predicar la palabra. Tem gente não que está pensando coisas dudosas dentro do lugar de predicar a palavra. Pero hay que predicar la palabra. Pero eu tenho que predicar a palavra. Simple, directo. Simple e direto. Gloria al Señor. Glória a Deus. Amén, hermanos. Amém. Por ejemplo, Por exemplo, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo é o caminho da verdade e a vida. Hay gente que dice que no es Cristo, que es Hare Krishna, porque Hare Krishna nació aquí. Tem gente que pensa que não é Cristo, está Hare Krishna, você não é Hare Krishna, nasce aqui, não sabe. O existe un Hare Krishna también. Então, aceita Hare Krishna também. Usted le puso eso en su mente. Tá bom mesmo pôr isso em sua mente. Predica la palabra. Predicar é palavra. Amén, hermanos. Amém. Predica la palabra. Predica é palavra. Predica a Jesús. Predicar Jesus. Y estar preparado para contestar sus Está preguntas. preparado para contestar sua Con palavra. unción. Unção. No necesitas una hora para la unción descender. Vamos ter uma hora para a unção descender. Media hora es suficiente. Meia hora está suficiente. Gloria a Jesús. Amén, Glória a hermanos. Deus. Y no vayas a comer en la casa de la gente. E não vai cair ainda, vai sentar come. O sea, gracias. Você dá aqui, Tenemos otros hogares. nós temos outro lugar para ir. Amén. Amém. Porque si la siguiente vez no tiene refresco Pasó. con ese pastel para usted, Si se otro siente día- mal que usted venga. Outro diabo não tinha pastete que limonada para você sentir isso mesmo malo para você não vir. Amén, hermanos. Amém. Predicar, Predica, invitarlos siempre para la iglesia. invitaram sempre para a igreja. Amén, hermanos. Amém. Con fe. Com fé, No hablar mal de la iglesia. não papo malo da igreja. No dice, ¿sabe? Esta iglesia, iglesia de problema. Não, a igreja que tem problema. Pero Dios te va a ayudar. Eu Deus te ajudava tal. No va a venir. Ainda bem. Amén, hermanos. Amém. Usted sabe, en casa mismo tengo ya suficiente problemas. Na casa não tem basta problema, cara. Prudente. 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 Es muy importante. Mais importante. Todos los líderes Tu é líder, não? reciben un cuaderno Tá recebendo book. en el cual escriben todas las vidas que se han convertido. Tem quando escritura é vida, não agora convertir. No es para mayor iba a internet. Yo Nós foi a maior e internet. Amén. Ese es un detalle personal. de Gloria a iglesia, hermanos, Dios. Jesús. Nos saludando también. Amén. Corsou que está escuchando. Saludamos a Curaçao que nos está escuchando. Bonaire también escuchando. Bonaire Alabanza a também Jesús. que nos está escuchando. No sé finalizar aquí, Daran. Vamos a finalizar aqui. Cada líder tiene un cuaderno para escribir los nombres de la gente que se ha convertido. Cada gente tem um escreve para escrever